Türkiye boshqalasi Ankarada 14 saat. Isemsiz muhtaram tomoshabin, bugun 2026 yılning 7 fevral shanba kun. Siz turdan tur efirda Türkiye ovozi radiosuning tatar tilindagi topshiriqlarini tinglaysiz. Bizning programma 19 metrlik qisqa to'lqinning 15360 kHz tezligidan 42 daraja kunchiqish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yarışları bilan 3 topqir w.trt.dinna.com internet adresi aşağı ham kısa telefonlarının TRT Dinna qo'shimchasidan Voice of Turkey What is radio kanalından topshildi. Topshiruvimizning qabatlawini qozon vaqti bilan soat kechki 8:00 internet ham yashnosha What West radio kanalidan tinglaysiz. Topshiruvimizning bugungi choralashida so'nggi xabarlardan so'ng Turkiyaning milliy sportchilari programmasi bilan fanlar doktori Yusuf Oltinushuk azirlagan No'g'aycha nasihatlar yozmasini taqdim etamiz. Türkiye ovozi to'lqinlarida so'nggi xabarlar. Tashqi ishlar ministri Fidan Avropa Birligi kengayu komissari bilan ko'rishdi, teran xizmatdoshlikka chaqiruvni quvvatladi. Taraflar Qora dengiz, Kunyak Kavkaz ham O'rta Osiyada energetika, transport, sonlashtiruv ham savdo bilan birga iminlik ham regional bog'lanishlar өлкәсендә tog'inda yaqin koordinatsiya o'rnashtiruvining muhimligini bosma yasadi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Ankarada Avropa Birligining kengayu masalalari komissari Marta Kos bilan uchrashdi. Har ikki tarafda o'zgargan geopolitik shartlarda dialogni ham xizmatdoshlikni nig'ituv ehtiyojini belgilab o'tdi. Otna kechini o'tkazilgan сөйләшүдән so'ng bostirilgan o'rtaq yozmacha bildiruvda Fidan ham Kos Turkiyaning Avropa Birligine nomzod statusin rostlab, regional to'g'rilikni ham iqtisodiy to'g'rilikni orttiruvda Türkiye Avropa Birligi munosabatlarining strategik ahamiyatini bosma yasadi. Fidan ikki yoqli munosabatlardagi hozirgi kirtalarining kechikmasdan hal etiluvining zarurligini bosma yasab, tog'inda kengroq institutsional ham ko'p qirli qisalar ichida xizmatdoshlik etarga chaqirdi. Ikki yoqda so'nggi vaqtdagi o'sishni xo'pladi ham dialogni real natijalarga aylantirish uchun o'zlarini yuklamalarini quvvatladi. Bildiruvga ko'ra, o'zgan yilda turmushga oshirilgan olg'arishlar orasida 5 yuqori darajali dialog yig'ilishini o'tkaziluvi, Turkiyaning qochoqlarni vaqtlicha yo'qlov ostida qabul etuv tirishliklarini Avropa Birligining doimiy yordam ko'rsatuvi ham Türk vatandaşlarının ko'p topqir ko'ruv mumkinligi bo'lgan Schengen vizasini kiritiluvine qo'g'ilishli odamlar o'rin oladi. Ikki taraf bundan tış so'nggi global ham regional taraqqiyotlarning Türkiye Avropa Birligi xizmatdoshligining strategik qiymatini tog'inda ko'proq olg'i planga chiqaruvi masalasida kelishdi. Bildiruvda Qora dengiz, Kunyak Kavkaz ham O'rta Osiyada energetika, transport, sifirlashtiruv ham savdoga e'tibor berib, qo'rqinchsizlik ham tubak ora baylanishlar өлкәсендә tig'izroq koordinatsiyalovning muhimligi oziqlandi. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan global savdo dinamikalarındagi o'zgarishlarga, geopolitik belgisizlikka, ta'minot shilburlarındagi zaifliklarga, yashil ham sonli transformatsiyalarga e'tiborni yo'naltib, tomg'axona tamojna birligining yo'naltiruvining oshig'ish bo'luvini aytdi. Har ikki tarafda kundoshlik kuchini ham iqtisodiy jadamliqni quvvatlash uchun Tomg'axona birligining butun potensialini qo'llanuvni maqsad etgan xizmatdoshlikka davom etuv masalasida kelishdi. Bildiruvda ikki yoqda Avropa investitsiya bankining Turkiyadagi ishchanligini oqirandab yog'andan boshlovini xo'plavi ham innovatsiyalarga yo'naltirilgan ham to'g'riqli proyektlarda xizmatdoshlikni nig'ituv niyatlarini tilga oluvi belgilab o'tildi. Marta Kos
Hukukның üstünlüğü hem demokratik standartlar üstüne salıngan dialogның Türkiye Avrupa Birliği münasebetlerinin ayrılgısız ülüşü bulurga devam ettiğini hatırlattı. Көз мындан тыш 2023 елда Türkiye'den барлыкка килгән җитүтерәүләрнең еллыгында Авропа Берлегенең 1 миллиард 200 миллион доллар күләмендә гарәттән тыш хәлләр һәм яңадан торгызылу ярдәме белән бергә Төркиягә тирәктәшлек күрсәтүен белдерде. Фидан исә Авропаның иминлеге, тотрыклылыгы һәм муллыгы өчен Төркия Авропа Берлеге тирәктәшлегенең әһәмиятенә басым ясады. Milano oyunların aşı tantанасында İsrail sportçularına Gaza genoциди аркасында сызгырылып шилтә белдерелде. İsrail командасына Milano Cortina 2026 кышкы олимпиадаларын ашу тантанасында илләренең Газадагы фәлестинләргә каршы genoциди аркасында сызгырылып шилтәле реакция күрсәтелде. İsrail Olimpiya җыелма командасы 2026 елгы Milano Cortina кышкы олимпия уеннары ачылышын тантанасында стадионга кергәндә гадәттә шатлыклы һәм бәйрәм узган кышкы спорт төрләре бәйрәм тантанасы вакытында сызгырылып җиткерелгән шилтәле реакция белән каршы алынды. Илнең байрагын булгап һәм елмаеп барган 4 кешелек Израиль вәкиллеге Җомга көндә катнашучы илләрнең парады вакытында Сан-Сиро стадионына керде һәм соңыннан стадионда яңгыраган көчле музыка тамашачыларның тавышын бастырды. Израиль спортчылары ачылыш тантанасы алдыннан камалыш астындагы Газада Израиль кылган genoцидтан соң тантана вакытында булуы мөмкин дошманча каршы агуларга әзер булуларын әйтте. АКШ Газада торгызылу һәм утны туктату бурычын сөйләшү өчен тынычлык саммитын оештырачак. Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху АКШ илбашының Израильнең тынычлык шурасына кушылу чакыруын кабул итте, ләкин әлегә низамнамасын имзаламады. Axios хәбәр порталы АКШ һәм дипломатик чанакларга нигезләндереп белдергәнчә Акъюрт Газа утны туктатуның икенче этабына күчү һәм сугыш тармар иткән Фәлестин җирләрендә яңадан торгызу тырышларына фонд җыю максатыннан чыгып 19 февральдә Газа тынычлык шурасының лидерлар саммитын кабул итәргә планлаштыра. Мөхтәрәм тамашачысыз, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Türkiye'nin milli sportçuları. Саумысыз мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген без 25 яшендәгенә булуына карамастан, дөнья спорты тарихына үз исемен алтын хәрефләр белән язып калдырган йолдыз, сәләтле укчы турында сүз алып барабыз. Ул Төркиянең җәядән ату тарихындагы иң яшь олимпия чемпионы, дөнья чемпионы һәм Авропа чемпионы легендар Мете Газос белән танышыгыз. Барысы да 1999 елның 8 июнендә Истанбулда башланды. Мете җәйдән ату белән дә кызыксынмый. Ул бөтен гомерен шушы спорт төренә багышлаган гаиләдә туган. Аның әтисе элекеге милли укчы Метин Газос, әнисе Истанбул ук ату клубы башлыгы Мирал Газос. Хәтта дөнья чемпионатында икенче урын алган Мелисса исемле сеңлесе дә бар. Ләкин Мәтәннең юлы җәя һәм ук белән генә шикләнмәгән. Аның әтисе Мәтин бей улын яшь дахи итеп тәрбияләү өчен бик махсус һәм фәнни стратегия кулланган. Кечкенә Мәтән җәйдән атуда югары нокталарга ирешү өчен күнекмәләр генә ясамый. Җилкәләрен ныгыту өчен 8 яшенә кадәр профессиональ йөзү дәресләрендә ала. Ул координация һәм мәйданда күрү сәләте өчен баскетбол уйный. Карау һәм чынлап күрү арасындагы нечкә чикне аңласын өчен рәсем дәресләренә җибәрелә. Ул пианинода уйный, чөнки пианино баш миянең ике өлешендә бер үк вакытта активлаштырырга ярдәм итә һәм кул-күз координациясын камиллаштыра. Шахмат аша ул стратегик фикерләргә өйрәнде.
Хороша көп кеше алдында үз хисләрен тоярга өйрәнде. Хәтта бүген дә мәтә әйтүенчә, әтисе аңа җәйдән атуга мәхәббәтне уен кебек тәрбияләгән. Аны бер кайчан да мәҗбүр итмәгән. Аның нибары 3 яшендә күргән мәшһүр хыялы: "Әти, мин Олимпиадага барам. Мин алтын медаль яулыйм. Син мине анда күзәтерсең." Баланың гади хыялы гына түгел, даһиның киләчәк планы иде. Мәтәнең һөнәри юлы рәсми рәвештә 2010 елда, аңа 11 яшь булганда башланды. Нибары 3 ел эчендә, ягъни 14 яшендә, ул халыкара аренага чыкты. 2016 елгы Рио Олимпиадасына барганда ул Төркия вәкиллегенең иң яшь спортчысы иде. Аңа нибары 17 яшь иде. Риода тәҗрибәсезлеге аркасында ярыштан чыгарылган көнне дөнья аны бары тик дустана, күзлек кигән егет буларак кына белә иде. Ләкин шул көнне ул социаль челтәрләрдә тарихка кереп калачак мәшһүр белдерү ясады. Рио 2016дан соң мин үземә сүз бирдем. Мин Токиода узачак, киләсе Олимпиадада чемпион булачакмын. Бу белдерү 5 еллык авыр хезмәтнең башлангычы булды. 2017 һәм 2019 еллар арасында мәтә катнашкан һәр ярышта медальләр яулады. Ул дөньядагы беренче номерлы укчыларны берәмтекләп җиңде һәм 19 яшендә Бөтен дөнья укчылар федерациясе тарафыннан елның иң яхшы ир-ат укчысы дип табылды. Хәзер ул бөтен дөнья курка торган көндәшкә әйләнде. Һәм ниһаять бу тарихи көн килеп җитте. 2021 елның 31 июле Токио. 5 ел элек биргән вәгъдәсен үтәргә вакыт җитте. Финалда ул Италия көндәше тәҗрибәле Мауро Ниспoli белән очрашты. Дулкынлану иң югары ноктасында иде. Мәтә шушы үзенчәлекле хәрәкәтен ясап, җәясен сузгач, бөтен Төркия сулышын тотты. Ул соңгы укны атканда максатка нәкъ 10 очко иде. Ул Төркиянең җәя ату Олимпия алтын медален муенына асып, 22 яшендә вәгъдәсен үтәү горурлыгын кичерде. Мәтә газосны үзенчәлекле кылган нәрсә, аның сәләте генә түгел, көндәшләрен психологик яктан җимергән мәшһүр елмаю иде. Reuters агентлыгына биргән интервьюсында ул булай диде: "Күз алдыгызга китерегез, сез Олимпия финалында, сез җәягезне тартасыз, каршыгыздагы егет колагыннан колагына кадәр елмая. Мин бу медальнең 80%-ын шушы елмаюга бурычлы. Бу даһиның, генийның акылы иде. Хәтта иң киренке мизгелләрдә дә шат булып кала алу сәләте. Нечкә, күзлекле, бераз тотлыгып кына тора. Ләкин ул укны кулына алганда иң бәхетле булган урында. Бу минем тормышымдагы иң бәхетле урыным. Анда мин үземне ышанычта хис итәм", ди ул. Бу казаныш спорт дөньясына түгел, әдәбият дөньясында тетрәндерде, дулкынландырды. 2021 елның сентябрьдә дөнья күләм танылган язучы Пауло Коэльо, "Алхимик" китабы авторы, Твиттерда булай дип игълан итте: "Мәтә газос. Беренче тапкыр мин кемгәдер китап багышлыйм. Ук ату Вундеркинды." Ул үзенең укчы китабын Мәтә газоска багышлады. 300 миллионнан артык китап саткан автор китабын төрек укчысына багышлый. Бу Мәтәнең глобаль йогынтысының дәлиле иде. Ләкин Мәтә туктап калмады. Токиодан соң 2023 елда Берлинда дөнья чемпионы, 2024 елда исә Авропа чемпионы булды. Бу рәвешле бер юлы Олимпиада, дөнья һәм Авропа чемпионы дәрәҗәсенә ябылган бердән-бер укчы буларак
ismin altın harfler ben yazdırdı. 2024 yılғы Paris Olimpiya oyunlarında ise ol öz komandası bilen birge bronza medal yaulap, jayadan atuda birinci takım medalin Türkiye'ye getirdi. Emine mete streamingni tuqatqaş nişik bulasın. Ol animenin zor fanatı. Bir oturuda 20 seriya qari ala turgan yaş yigit. Ol gadi 25 yaşlık video oyunlar sevişige oxşagan. Lakin jayaсын alğaş. Ol Terminatorga aylana. Ol gününe 600 ok atıp, yürek tibişini küzetip hem gün sayın saatlar boyu künügüler yasap mına erişti. Mandan tış ol sportçığına tügül, king көңілні kişi. 2023 yılda Tokyo'da bulgan 7 türü vaqtında altın medalga loy bulgan şul tarihi topşunu auksionda sotkan hem ondan kirgen okşanı 7 türüden ziyan көрген bağlarının bilimine birgen sizger şefkatli kahraman. Hürmetli tınlaşar, Bete Gazos'nun hikayesi bizge şunu yürüdü. Uğuş, uçraklılık tügül. Uğuş ol. Fortepiano derslerindeki koordinasiya, sanat dersindeki ihtibar, şahmatdaki strateji hem en mühimi 17 yaşında birilgen vaqtanni 22 yaşında ötev tevekkelligi. Bugün 25 yaşında bulgan Mete Gazoz, aldığımızdaki 97-8 Olimpiyadada qatnaşuunu maqsad etip qo'ya. Mundan ары, onun için maqsad bari tek jеңүгенә түгел, tarix yazı, tarixka kirip qalu. Bugün men bu planetadagi eng yaxshi o'quvchi, ertaga da shulay bo'lacaqman deb aytuvchi şuşu yaş dohini kuzatirga davom etishakmiz. Sizda turmushingizdagi avurliqlarga, qiyinchiliklarga tuzumlik bilan qarshi tururga, maqsadlaringizga e'tibor etirga ham nechikna bo'lmasin, yilmayudan to'xtamasga tirishig'iz. Naq Türk chempioni Mete Gazoz kebek. Bizni tыңлағыңыз үшін рәхмәт. Спорт bilan shug'ullanig'iz ham suyu muhabbatdan ayrilmag'iz. Türkiye'nin milli sportçuları. Türkiye Ovası Radyosu bütün dünyaya yankırıyor. Noğayça nasihatler. Hürmetli tınlavuşlarımız, bu yuma hem tınışlık imanda baresinde söz bardıramız. İmandan bizge kelgen, tınışlıktan kabar bergen, keng maneli sözlördün altınşısı nav bolgan. Yuhi, manelerine karasak, yaşavlardı bergen kudayımız hak bolgan, em beri yaşavdı, rızıkban daim kılgan, Rabbimizden özü bolgan. Em baska kerekli neler em bar bolsa, tolu azirlep salgan, Allah'tın özü bolgan. Em yaşavdın en büyük gayaları onun bolgan. Bastan uçka maksatlar savlay oga karagan. %99 nisbet meyveler onun bolgan. Tiriltüşü Allah bolgan, manesine kelgen nav söz, ömürleri ötüp ketken aciz insanlar betke, nav suyunşüklördü bergen. Ey insan, yaşavdığın avur kulluklarını, iğnine ala berip, kıyınlığını tartba, em ömründün tevsilip, ozup ketiyegin eslep, kaygılarga em tüsbö, yalgız dünyaga karagan,
tek ornu tömönlörde meyvelerine karab, dünyaya kelgeninden pişmanlık görsetbe. Nege dese gevdendin kemesine salıngan, yaşavındın maşini, özü tagı tiri bolup erzatta ayakta tutkan, hay bolgan kayyum bolgan, Rabbimizdin kolunda. Garjanı yaktı, kereklerdi, karşılagan ol bolgan. Em sosu yaşaldın, bek köp sansız, gayası, neticeleri bolgan. Sosunlardın berisi em kudayımızdın bolgan. Sen sosu kemede bir dümöncü askerisin. Kulluğundu yakşı et, saga belgenlerde al, keyfinge kara. Sosu hayat gemisi neşe bağlı bolganın em kayde yaxşıca paydalardı bergenin tagı sosu kemedin iyesi hak Allah'tın neşe cömert ekenin em bek ayavlı bolganın daim oyla em süyün sonsuz nimetlerine şükürler et erdaim. Kullugundu tuğraen, sosu gevde kemesimen, koluna kelgen kayır, tav etkenin ilgilikler, beri özün etken dey, deftenge yazılayak. Saga daim bir yaşav, kazandıra berip ol, ebedi tirilik beri. Yetinşi bir kelime ve ümit söz olgan. Manelerine karasak, yaratılışımız hak ala, sosu yandı kaytibine muruklarına berip savla yanlı kılgan bolsa, ölümlerin yaratkanem, daim tiri özü bolgan. Yaşav kaydey ondan bolsa, ölüm em ondan bolgan. Em tiriltgen, em ötürgön, yalgız haktın özü bolgan. Yaşavdaki kulluklardan kullarını kutargan, kudayımız Allah bolgan. Fani dünyadaki yerdi, baki minen avustırgan, kudayımız Rabb bolgan. Hizmetlerdin zorluğundan bizdi özü kutargan, sosu fani hayattan baki hayatka algan. Mine sosu söz kelam, nav kepte, beri fani insanlarga, em cinlerge, tevislep navda aytkan. Sizge süyünşük bolsun, ölümünüz yokluk tuğul, ziyadası eşlik tuğul, fanilikke oza berip, yıgılıv köşü tuğul, yanlar sönüp ketkenge, ebedi ayrılık tuğul, sosu ölüm alimiz, yokluk betke oza berip, sebeplerge baylangan, öz özünden peyda bolgan, kim etkeni belirsiz, baska kelgen bir al tuğul, manesiz bir istuğul. So ölümdün hakikatı, rahim, hakim bir Rabbdın, merhamatlı bir haktın, em hikmetli isetken sonsuz güçlü Allah'tın, kullarını nav dünyadın, beri kıyın allerinden, kutargan nimeti bolgan, insanlardın bir yerden bir yerge köşkünündey bolgan, ebedi şatlık yagına, em asıl vatanına birer savkiyat bolgan. Em yolumuz üstündeki bizdi beklegen kabır, %99 nisbet dostlardın yığılganı, berzah degen alemge kavusturgan, esik bolgan, sağlık bankanız. Nogayça nasihatler.
41 tilde dünya haberleri trtworld.com adresinde. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topshilari shushining bilan oxirine yaqinlashdi. Topshilarimizni Yerchan, internet ham kisa telefonlarining TRT dinne qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 2da 19 metrlik qisqartiliqning 15360 kHz ishligida Türksat 3A ham Türksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi osha vot is radio kanalidan topshila. Yorta saatlik topshilarimizdan qo'batlavun Türkiye ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Türksat 3A ham Türksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi osha ham kisa telefonlarining TRT dinne qo'shimchasi osha vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshilarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres lotin harflari bilan PK33 Yeni Shahar, Ankara, Türkiye. Pochta indeksi 06443. Elektronik pochta adresimiz tatar_trt.net.tr. Haliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.